Ušuškana u zagrljaju vojvođanskih ravnica, u čudesnoj atmosferi seoskih predela, nalazi se Kovačica, malo mesto poznato po velikom broju umetnika koji ovde žive, rade i stvaraju. Prirodne lepote predela, običaji, ali i svakodnevni život učinili su da veliki broj naivnih slikara Slovaka upravo na ovom mestu čuvaju svoj identitet, tradiciju i kulturu, stvarajući najlepša umetnička dela. Slikam ljubav, ljubavni parovi, cveće, ono što najviše volim. Zavičaj, ljubav, običaji i prikazivanje seoskog načina života zajednički su i nepresušni motivi koji su oduvek inspirisali većinu umetnika naivnog slikarstva. Njihovim prenošenjem na platno, šamlice i tikve, slikarka Vjeroslava Svetlikova daje im život. Tikva, kad se ubere, mora da se, da li je velika i mala, obavezno da se suši bar godinu dana, da ostane suva, tvrda i mora da zvecka. Kada se osuši, tikva se stavlja u toplu vodu, kako bi joj koža postala meka i laka za odstranjivanje. Znači, ovo sve mora da ide dole, ova kožica, da bi bila ona glatka. Znači, to traje bar pola sata, zavisi kakva je tikva, ili je velika i mala, sa ovim malima brzo ja to, sa ovim većima ponekad i pola sata. 1939. godine, kada je naivno slikarstvo nezvanično započeto, slikari su mahom kopirali motive sa razglednica i kalendara, slikajući sve ono čega nije bilo u Banatu. Vremenom su gradili sopstvene stilove, a danas, poput Vjeroslave, većina umetnika na beloj podlozi oslikava unikatne motive sa mnoštvom boja i detalja. Ona treba da bude, to je ista podloga što se stavlja i na slikarsko platno, znači 3 puta ponekad da bi ostala bela. Onda se suši jedan put, podloga se suši ponovo, kad se osuši stavim podlogu, kad vidim da nije bela još jedno, znači i 3 puta mora da se stavi podloga i ovdje tako sušim. Slikarstvo ovoj umetnici predstavlja terapiju za opuštanje na kraju dana, kroz koju na platno prenosi svoje emocije i osjećanja, pretvarajući ih u čudesne umetničke motive koji je pokreću i inspirišu. Posle svega, kao domaćica, što sve uradi, skuva, opere, posprema, onda ja tako sednem i slikam. Nakon sušenja, guljanja, podloge i oslikavanja, tikvu od finalnog proizvoda deli samo još jedan postupak – završno lakiranje. Kad oslikam tikvu, kad se osuši boja, onda počinjem da lakiram, ponekad 2 puta, ponekad i 3 puta, zavisi kako upija koja tikva. Znači ovo je 2 puta oslikana tikva, završna, da ima svoj sjaj i da se ona zaštiti. Pored tikvi, Vjeroslava uživa i u slikanju na platnu, a odeća koju nosi često reprezentuje motive koje ona najviše voli da crta – cveće. Ova slika zove se Moja bašta. Do sada mi je ova najomiljenija slika, pošto mnogo volim cveće, zato sam i naslikala puno cveća, pčelica, leptira. I to je za sada nešto moje najlepše što se meni dopada barem. Puno cveća. Na gotovo svakom Vjeroslavinom delu pored cveća nalaze se i pčele, koji su zaštitni znak umetnice koja je od majke nasledila talenat i ljubav prema slikanju. Nalik na nju, jedan od najstarijih slikara naive u Srbiji, gospodin Jan Bačur, želju i dar za slikanjem koji je dobio od majke, nastavlja i čuva kroz mnogobrojna umetnička dela. Onaj urođeni talenat koji sam dobio od moje majke, to mi je glavna inspiracija i glavna snaga koja me tera napred, koja mi ne dozvoljava da legnem na kauč i baš me briga za sve i ono što sam uradio, nema više ništa od toga. Mene gura svaki dan ta inspiracija, zapravo urođeni talenat koji sam dobio majci. Talenat za slikanje Jan Bačur je pokazao sa svega 13 godina, kada je imao i svoju prvu izložbu. Nadarenom i vrednom umetniku koji je posle više od pola veka iza sebe ostavio preko 2500 dela, inspiracija je ostala ista kao i kada je prvi put shvatio da želi da slika. Zavičaj, Banat i Vojvodina. Samog početka inspiracija mi je bila Zavičaj.
To je ovaj kraj gdje sam se rodio, gdje sam rastao, gdje sam se razvijao, a verovatno neka viša sila bila meni naložila to da ja slikam ovo podneblje. Ovaj teren, Banata, život mojih prethodnika Slovaka koji su došli iz Slovačke pre 200 godina. I ja sam težio da što više tih ambijenata i tih poslova i tih običaja i te nošnje, folklore i tako dalje i autentičnih prostora gdje su ljudi kretali, radili, živjeli da napravim. To me inspirisalo tada. A interesantno, to isto me i sada inspiriše. Jer ova moja padina, ovaj moj prostor gdje se ja nalazim, on mi nudi te motive. Upoznavanje mlađih generacija putem slika sa predelima, ljudima i običajima koje danas više ne mogu da vide, cilj je Jana Bačura. A evo šta savetuje njima i budućim mladim slikarima naivne umetnosti. Ja bih preporučio mladim generacijama da ih to drži, rad da ih drži, da se ne oslanjaju na ništa drugo. Jer sa radom će dobiti sve lepše i lepše slike i mnogo će toga ostati iza njih zabilježeno ono što su zamislili i žele da dokažu. Kroz mnogobrojne slike, monografiju kojom je obeležio 50 godina likovnog stvaralaštva, ali i knjige u kojima je zapisivao dešavanja na godišnjem nivou, gospodin Bačur je istovremeno ostavljao i deo istorije, kao dokaz da su talenat i naporan rad dobitna kombinacija. Jer svaki dan treba nešto naslikati. Da li olovkom ili bojama ili čime treba uraditi. Ta želja. Ako nemaš tu želju, nećeš da sediš, ideš da šetaš u park ili bilo gde, ideš da igraš fudbal ili šta drugo i nema od svega ništa. Umetnička dela nekih od najpoznatijih slikara naive, poput Vladimira Boboša, koji je prvi u Kovačici počeo da slika, preko Martina Jonaša, Jana Sokola do Zuzane Halupove, nalaze se u galeriji Babka u Kovačici. Vlasnik ove galerije, gospodin Pavel Babka, naglašava da su se za 23 godine postojanja galerije određene stvari u naivnom slikarstvu Slovaka u Srbiji ipak promenile. Nekada su sami radili svoju nošnju. Radili su tu svoju nošnju i kolorit koji su smatrali da treba, znači boje. Taj kolorit se pravi. Danas više nema tih nošnji, znači sami ne prave nošnju. Danas kupuju isto farmerke kao što danas imam ja, nose i žene. Danas nose ili belu ili koju ovu. Znači, nestaće svakodnevno ono što su vidjela stare generacije, što je vidjela po selu što se nosi ovoga, taj kolorit je nestao. Znači, mi moramo biti svjesni da će nestati i kolorit na slikama. Očuvanje tradicije, specifičnosti i identiteta naivnog slikarstva kao nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije važan je zadatak. Zbog toga je od posebnog značaja edukacija, predstavljanje i promocija ove umetnosti na različitim skupovima. Jedan od njih je i okrugli sto u Bratislavi 1. i 3. oktobra 2014. godine, gde će stručnjaci iz Srbije i sveta govoriti upravo na ovu temu. Mislili smo, ili mislim ja, da treba stručnjaci sad da kažu. Jer jedno je kad vas stave na listu, nemate kulturne baštine, a drugo je šta sad dalje sa time. Da li ti umetnici, mi imamo 63 umetnika, da li ti umetnici osjećaju da su oni na listi? Da li treba nešto raditi ili se time je gotovo, mi smo na listi, dobili smo befe i gotovo će. Znači treba raditi na tome. Kroz umetničko izražavanje slikara naive, u Srbiji danas žive stariji običaji, tradicija, kultura i istorija slovačkog naroda. Stvarajući na prostoru Vojvodine, iznedrili su umetnost velike vrednosti i značaja, čija jedinstvenost i lepota predstavlja svojevrsnu kulturnu baštinu slovačkog naroda u Srbiji.